Oke, si utudet napai nontongi pelena, aja tak lupai, tabe, tak sebereke riolo, tali kei, sehari i, komengi. Terima kasih. Makecil ni soy malin rumi. Ayo bak pilo kasih, pelak kasih. Bapak nah, Makai, bapak nah. makecil soy. Buat bapak nah, Ida. bapak nah, bu nah. Oh kami tidak lah. Ya, tapi dekat Cina kabar luku. Apa? Oli Cina kabar luku. Ya rok dek, oh lupa lu gak baku he. Oli dekat Cina bapak nah kabar luku. Oh bapak na, wasu cuma tidak apa dek. Adek nah. Mama Andre. Ya. Kata aja nanti oli reki lo. Agak malah kamu. Ah, Agak malah si, miong, Makai. miong ona uruka. Tegi miong ni sana dek na tepar ka miong, dek ka miong, tegi ka miong ni. Katahu saliwang, katahu, larau pe. Tanya iya miong. Tahu, kisaliwang larau pe, kena si runtu. Oh katau, Perlu na ya. kata bisa liwang. Ya, larau pe. Dendre petaka. Ya, Dendre pai. Oh si lalona mah. Wah, Dendre pa. Iya, mau puasa kak wasan bro. Oh. Idi wakat taye. Hah? Idi wakat tai. Iga tong makate. Idi wakat tai. Oh, idi wa perluang. Mas ko itu megalak deh utang-utang ko permasang kita we. Idi wa perluang. Oh, kapar luta. Yang kabar luku. Agaro. Iloka mau likin mape paci ku masih gie, lalu ulan ramalange. Mapaci. Iga. Pade, mape paci ku masih gie, lalu ulan ramalange. Engkama matu tuan una, engkama matu balas jasana tu tahu itu ka. Anu mah oh, si gie. Kata ko kang apa boti ko ramalangi. Pade napa boti, de na wali kina paci, mape pacing. Hah? Mape paci ku masih gie. Oh, tiki bepa ko masih hie ko. Wah. Ko mage do. Ay, dede. Tudan ni pale olo kude. Loli olo. Bo. Bo. Liso na yo di. Magai. Ay, di na jadi ko ay. Di na maday ca paring kalinganan na woli ape paci ko masih gie. Oh, sakit timur tengah bepa. Wah, pada taru-taruna. Ay, nane sabi marusak kos aku pas lagi mau kalau kakaya na po. Ay, dede. Mapendri ano sa di mapendri emosi. Loro ni kapan lo na? Di mana to? Amo na masumpayan lo. Loro ni sini. Ano niya dito masiki eh? Di ba ka masali ka marayo? Surya lo mau untuk masumpayan apa dia? Pana untuk lo kampi ku kamera. Untuk dia lo masumpayan. Loro nih. Hah? Mas sumpajang, loro nih. Bukan nih. Loro nih, dek pa mas sumpajang. Mas sumpajang. Iya. Itu mas sumpajang loro nih. Majen nek pitolo.
Mega sulaw. Kamera lo. Saking magkamera ni nilalangi saliwan na kamera inon Roy. Ha? Ilalangi saliwan no magkamera. Kasi ko tama kamera ko eh. Kaya to ko biasa, kaya ko mapuasa ko nasan. Anong pangkong ya leno, apa itu papuasa pamatay, papuasa dan Juliet di mo masuama ki kun rana makampara ki aga. Oh, makro. Iya. Cek kali ini mata si teme. Magai. Aga sih mau pegang aku dulu kok maga. Sama aku minum mak julu mata kak. Mapela deh. Magai. Mapela. Mana ka majulu mata ko na wayesa tu na karwa he kalau majulu mata eh. Hah? Karwa kalau mau majulu mata wayesa ya tu. Pulkas eh. Dina wadi majulu mata tahu ko mata ngasoy mapakoy makarupo sae. Siya ganero. Ma. 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 Kasi nanay na. Maga ko. Siya ganero. Oh, lo mengaji na. Iya, lo balik mengaji. Kida-kida na tuti siya ganina suruh ko mengaji. Magay mapale no. Magai. Mapale ni gek kas. Oh, apelan na to su anak-anak maperpereng mi ko puasa. Makumeto, mapale meto ki ko puasa ki. Iperpa. Iyo Pak baik cutang itu nak dikimak guru mah puasa. Kayak sih lawan buat nah. Ini lah, ini tak tahu. Ini saya rolai. Kayak ngari sih rola orang. Atau kok nih kakak le. Ada kue. La ilah. Tak bisa orang Pak Duku Andrina ya deh. Asal nih mah puasa kan di tunggu toyar lah. La ilah. Tunggu enggak. Kalau cowok sih kalau mama kornedora malah posisi Pak Duku kinaki-labi yang anak kasoro cok, aga. Tanah kayak kumandre roti kuroi lalu no kamarayo. Aga doko roti mega kia wana kasoro. Nadi kapan puasa nana ye. Roti padoko mandre ko kuroi lalu kamarai mega padoko roti. Mandre kagapan ulah puasa ye. Narius kena ke salah-salah roko pemula suwe. Kuroi lalu kamarai. Dia nak loka ko kamarai ya. Kututuma pemula suwe. Alina ka papalit-pulit kamarai mandre roti di na puasa ka bang Iya boleh kat teme. Padoko roti kurilalan romega. Hah? Le mo puasa mandre ko roti. Mega padoko narilalan Kalau no mandre. Ay ilala. Mandre mas. Yang ramalangi. Mandre aku dulu mau puasa kia. Jojo man. Kai iga pale kai iga anak kai. Iga pe pura mandre. Mana puna ada tak sedih. Ina suruh perperangi apalina mara subuh-subuh ku kamarai.
Siaga man mo ni nabuka taw. Oh, ini lo makawi ini Cawe makawi. ni. Iya. Tanya do wadan no. Awe wadan no ka pa ya? Iya. Nana. Natututo ga bau. Masih iya ya. Oh, Kalau terbuka. kalau tuh gitu. Tadi udah dulu nih kak. Sama dulu lah. Berapa nih Ibu kawa tajan nih cirapi. Hah? Tajan nih 5 menit. Cedek mani, Cedek mani. Oh, 5 mi dia lah saya di tahu. 5 mani. Cedek mani. Tapi di mepala laingan rupana tas. 5. Tiga ngarit si Bajo. Buka roh masih. Iya. Tidak ada. Nah, karena tutup. Lo mana kak masjid kalau lo kata. Mana lah masa-masa mate buka ku masih jie di. Maku meto. Maku meto. Sama kati-kati agak ko puriasa ra. Dimi lo kalau kuroda pak ku kisi. Di situ semua puasa Iya. sangat tuh biasa lah. Tapi sebelah dia. Ya. Oh. Tapi sebelah. Ajak mak ketemu wali-wali na wa dan nu taruh itu ya kira pada enggak malai tuh. Hah? Paling sonjok kue, jangan mak ketemu wali-wali. Kalau malai. Dek kau elok malai papa sakum kalau lumba kok. Kau mendik tawamu. Udah nih, Lalu. Bisa kan lo ada. Jangan nak he. Nggak tuh makin rak dek tembok ni dan dek lah. Aja ni kakang ni deh. Kontrol nombok dalek mata aja ni he. Teksa kan ni bang. Oh wi tepat ni nak dek permana so ta jangan nak dek nak ande subong bok ni dalek. Dek embok ni dalek. Atin tolak dek to. Hah. Ơi, otak no he, mata aja ni otak no mandre. Marai, Mata aja ni otak no tepat ni. awe. Tu ngati. Nah, lu ya tuh tajam nih. Dek na lo mata aja ni ha. Awe. Dek mak dawe jo kan ngati orang juru mata. Juru momo. Hei, kaju. Mita maga, bale ya hei. Nama tindro tu Hei kaju. Kayak nandre. Nanda na sana perempe Nandre na kapaknya. Hei, Ya aga sana. lawak ya tu kahit kaju. Kaju ya. Mita magawak tu. Kami lek matiin ro pak iko cek ko cakatin rosi. Apa dek tu mutet duki. Kita ada mata toki di. Anda apa aja naman noko. Kayak bale. Bale kayak tu. Bale he. Pasang itu nu manu. Dan ni apa? Dek ko pratika. Anda ro ngati. Ni mata aja. Dia kan di kumata aja pitanre. Dek ha tu ko puasa ko mata aja pumandre. Aga pak ya ada yang menesan irita. Ladang. Hei. Dek mana pese tu lambat. Pada mah ya ro. Ada mah. Anda na. Na matiin ro mi ya deh Andre yo apa matiin ro. Makai. Matiin ro mah. Ai, aku pak cakar dompi Jam na ame penenu ko matiin ro ko. Ame gangi lo matiin ro sek dinge. Andre na jol apa matiin ro. Tega ko pole mat do jam aku. Koro may yolo. Ko to ko mat do jam isa kadar malang. Kurang mat tarawih di suni. Kahit bale he. Bali ro. Bale ha. Masa pe aga. Dia na min sen rupa bale na taro sa karu. Motong penenu. Pajan itu. Menyambut meto ni kue masih iya pak mengacak ya nah main kali kita masuk aja subuh dia pada biasa dia menyaman nih seding dia nu sino tuh dah ya Allah saya teraha paling pulak ke iya sih tahu malah salah kapan lo nih mata aja kan apa aja mau sahur iko sih kapan itu coba sahur panto malah saya nak aja pajin nih hai kele diwa paja ini mas sahur dia sahur pura di mana subuh tahu Sahur.
pajai ni wa, tete kan. Oh makanya belum sadak. Jimpoy sisa. Magi. Salah ini kutu salah ini. Jimpoy pa na pajam. Cepat Dewan lah. Cepat Dewan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata anak udah betul tahu. Itu kareba. Kareba. Ye, Balik semua. Mas Rika Pak Dewan. Balik semua. Karebata. Oh, iya pada semua. Mapuasa mi. Iya, puasa. Alhamdulillah. Tiba pak apa? Kami lah lupa. Oh iya. Oli jolo rumai mai. Magai. Oli rumai. Oli bapak nah. Oh iya. Oli rumai. Yo lupa sama minta. Jaka main Ya, rompi. tapi kita gina. Jaka Kita main betul rompi. dia kau si runtuh. Weh, engkau mana kita weh? Assalamualaikum. Salam. Kalau tanya kapan tuh pun mulai? Dia terima kapan tuh? Itu aja. Matiin rumpi kare. Oh, macam rumpi. Kayak suruh nang mana? Kalau mana? Rotin. Tapi magal menyamat tuh tuh tin rego elek aku mau puasa sih. Menyamat tuh tersalah jamangi. Alah, makin rotong nih Pak Dewang. Wala Sampai mati. moto. Oh iya. Yang penting motor nih. Iya, motor Apa nih. macam itu tuh Pak Loki luan. Iya. Loki lo kantor deh na wita mana ki mat depu-depu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Nampak ke motor? Dia pernah tajam mana tamu nampak ke motor? Pernah maju mata? Pernah maju mata? Pakai julo agamu senaro dulu. Oh, Iya, pakai kasak de culimu lah deh. Adenu ya. Tes, oleh Pak. Tes. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Mage senai dendre petamu tak mana nak tajam ini. Oh, dendre, Pak? Iya, lalu tuh nampak ke motor ya. Berak nih. Tidak saya. Iya. Anu ro, Pak Dewan ro, pedagi aga wajin ro, nan kasih ambo na ro Pak. Nasi ngali na puasa na mega Pak doko roti kewana kasoro ina taro. Dito na puara. Ya, Dito na puara. kanang maya. Oh, tanya. Kanang ya. Tanah tuh dia. Tapi ini tak jual tuh. Siapa tuh? Cuma 4 berapa? 2 mulu masa ini tempat. Iya, mage. Ambo na. Mage mbok na. Nasi ngali na puasa Pak Dewan Ah. na pena puasa mega Pak doko roti kewana kasoro Dia na tuh nasa laugi, mapuara, dia na puasa mapuara mi. Iya, tapos atarengi cede anu kasih ambo na ro. Mana katulis tadi tak puasa. Mana tes tadi tak puasa. Asarani ka puasa aku. Asarani. Iya. Lalu Lain na. Kai, Iya, kalian pakai. hebat, Lain na Pak Dewan itu nang kalingan pada cengkol pakai jolo. Jadi tadi metri sebenarnya waktu tadi ngakarebe lo, maka dia waktu nu mapuasa nih dia puasa. Tuh gitu. Itu sih keperang. Dia puasa waktu nu wajib hukumna. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lasina min qablikum tanya tuh tadi ini mau puasa. Riolo ro umma nabi riolo mau puasa memang nih. Tapi ini umma na Muhammad Woi malebih lada puasa. Malebih lada, lebih malebih daripada umat-umat dulu. Makanya rodo nabi lolong umat na pura malo doang upuang. Ninengi dingi elok kak mentayu makna Nabi Muhammad na sabab mage engka puasa ramalan lebih. Jadi hoji kita ini umat Muhammad itu puasa. Kemudian ada nu hero puasa tanya tuh ba makan ibadah. Mantani Pak Buratoi, mantani Pak Japatoi. Ada angkat kaling itu kapang ini matu paling bining tadi ya apa di sini kaling ro kapang jadi mantani Pak Buratoi agati masina si tahu bujur ipakir merum masinae pasti cau maku tuh apa nih dan sabab masina kilalangi engka ya selambung engka lever engka hati mak jama mat terus itu segeraha ini betul na puasa ramalangi mapakro akhirnya matu mantaji segar pemeng secara fisik ya dan pengimani dosa-dosa tak mantaji ki pada
bunga ijajan nasi di rupa tahu di gagal dosa apa insya Allah jadi puasa di dua dan ih puasa Jadi ero pura tuku mandek sesuk di mage sele ero puasa. oh iya isile matut na rin ko pura ni ramalan tapi aja tuh sih kada sol pura tak puasa tas sile mana aja gitu di tanda buras ah iya di magaga mati pas Pas puasa. pas suluk kalah senang Oh, di me sele ero. iya Oh iya. iya mi bau Dena tu paringan. oh den alhamdulillah rabbil alamin apa anak tak mapuasa mana kalinga pilih tak Iya, mapuasa mau puasa tutul ya. alhamdulillah jadi tak sadari nih kapan di Iya. tanya kesalahannya deh kehilapan Iya. nasabah itu atas salang di mana rupana tuh kehilapan di mana rupana tahu mapunai suku pengala ta'ala mapunai atas salang kekurangan kehilapan idi atanna pengala ta'ala mapunai Oh iya insyaallah. mapakuro kapang ada nuli mapakuro kapang di perangin atau gini tak nah Iya iya iya. kita habis susur dia pak makan terok kasih Oh, iya. makan terok Agak jolo Pak Ustaz. Agak jolo lo aku nana to cede ya. oh lah Iya. iya Puasa torok torok ke tanah ya. Oh, waktu tanah tuh pakai Iya. oh iya ya ya anu pe kalau tak bulukin kahe Iya. agak tahu sih tak Puasa tanah ana ro imsak. ah Abang kakompa sebagian tuh imsak nih. Nah di mau panas semandre ki. oh iya Iya. jadi imsak itu narik ke ilok kita basama lagi waktu berjaga-jaga Oh iya iya iya. Pak ganti lampu merah, lampu bukan lampu agak sana lampu kuning nah. Iya, iya, iya. Jadi nareko insta yang tak buluk mandu ki patru ni apa dia tu matu tino. Tetap ni, tetap itante palanjuan reta inta yamin no dinna mandre tau nareko bani masih gitu. Oh, Jadi iya, waktu iya. berjaga-jaga dek magaga. Iya, iya. Tapi ini laugi papa seturota makada manini ki. Iya, Atau manini ki artinya manini dijaga-jagai jangan sampai tongo-tongo mati na mandre pun nak bani tahu makanya Oh, biasa bisa. Wah bagelo lada pak kutanate turun nak bale dia jatuh mak kutananya. Iya, iya. Nah ini susurku raupa agak tahu si pak kutanata. Anu lah sebab kota na to siya. Ya ro kone na puasa tahu. Di magalo ka tarawih. Hei, manangka ka matagapi gaw error makada. Di na puasa na loka matarawi. Pangka? Tuwa den we. Hah, magay? Di na puasa na eli pa lo masigi. Alina ka paling diolo. Ali, na kurma pali pu bepa ka. Jadi susurku ropa ambot dale apa pelak itu pai wat denu. Iya. Kalau kita bicara ibadah, itu sebenarnya ibadah na puasa itu ibadah na tarawih. Artinya aga narekode na ta puasa itu tak tarawih itu tetap untuk. Tapi ala birna ya jama-jamangi nasabak magi paket ye. Nareko ma puasa ki mat tarawih to ki nasabak iru tarawih engkai ku ule puasa ini. Jadi rugi lahat ki nareko isia-siakan ni. Jadi semestinya maga mapuasa ki matarawih itu ki perbanyak ibadah-ibadah tak puranya pada tua denon nak mapahaman atau apa Masare kasih rona nanawaiwi. nawai oh Kesalahan. iya ya manusia yang paling baik si gelok-gelok na rupa tahu na rekonite atas salana na napadekei atas salana untuk menjadi lebih baik lagi kunaro kapan kan terlambat lada na kasi di jam-jam pamanat jam-jam pamanat cuaca kita lupain Ma. hah? Tuata kuano biasa kita mangalap tua jenis. Iya. Alhamdulillah. Pak Burat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kah pulang lewat dulu? Pak Ustaz, ini betul kan tenor runcu nih he. Ye, mangangare. Loka wasa dito magaro loka mano ko majelis taklim. Insyaallah. Kita majelis tali tak kue deh. Iya. Insyaallah iya. Apa ya saya itu mapaparing ngerang. Apa tanyakan sebenarnya Ustaz ya. Iya. Tapi ya saya mapaparing ngerang. Kewajiban tak mana nih. Rupa tahu saling mapaparing ngerang. Meron ba pa Iya, meron ada pulo yang- na saray ka. Amplop na. Iya. Ada kan masalah itu amplop na. Ya apa ya? Dokter lu amplop na. Liset na. Meron na tulisan na. Oh, liset na. Berarti na sare itu ki amplop na, Iya. sare itu ki liset na. Iya. Ya apa tuh ya sengeli lolong amplop senu-senu menani. Tapi tanya rodo wajib. Gue di CC ku iya apa anggota dewan kan Iya. masih kina aja tuh nanti anggota dewan itu semua pilih amplop Iya. itu Iya. amplop pasti itu nah jadi aja sama sari itu
Aja tak masalah ampun. Nama kumana terus tas tanya itu penting tanya itu mau makan insyaallah. Masa ada ibadah lupa ya sama bapak suruh nyerangnya. Jadi dapat mana gue tak aja tak masalah ampun. Tadi. Demi itu memang tuh lo ke koyo. Pak, insyaallah tali mungkin insyaallah di. Dia majak pada pemana jadi. Ye. Lo kakak jolo he. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Wadenu Official mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima insyaallah istrinya bernilai pahala yang berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako na masan. Ya tomoron na nasa ni Pak Dewa. Tahu dia tadi. Ada wasan. Ada wasan. Tahu dia. Selamat berpuasa 1400 Ramalan. Jangan mah. Lain. 1443 Ramalan. Iya ya, Ro.